Diforong supialong KSE CEC asai hempen Difu Revenue Circle asai hem an Difu Regional Committee atumpen Mas Rally ke pamanpon. Lakhakre from Mahamaya constituency ke parlo Virba Ramhanse arong Rajen Timong kahumrida. Diforong supialong KSE CEC asai hempen Difu Revenue Circle asai hem an Difu Regional Committee atumpen Mas Rally ke pamanpon. Lason si chitini phaing koira troksi arni KSE Difu Regional Committee atumpen chepatir pipon si Difu KSE CEC asai hem an Difu Revenue Circle asai hem an Mas Rally ke pamanpon. Sonsi ke damtangar ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Kriser kebra pokebrai si pen kedo ake chekebe mate ang tan penang kedo mia Bihar lapen kapre kebe kece aswatum les medi pota pipon poku kepang dak pona putha prek jam Karbi Anglong arlo hamphang asong lapen political party don de pura lason thak si KSA Difu Regional Committee atumpen sitami ingtang kring pen chisongpon. Athe pilake regarding the land pota issue to non-tribal under the jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council. Stop playing politics with our land right. Evict all the illegal settler immediately. No pota to non-tribal. No land right to non-tribal. Punish the official involved in the nexus of issuing land quota to non-tribal immediately. Tangte Pirangkia Thengno Kapachini Ponalam Tepenle Angton Pen Arjupon Iksina. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. All Assam Bengali Federation, Dipok President Karbi Anglong ahikini, Dipok de nam manubuli All Assam Bengali Federation manu President Haurakhat ahikini, Amar Karbi Anglong Autonomous Council or CM, Tota Tamne the leaders of the people of the mass of the Karbi Anglong, Teok je ami tak hatai dibo paru bohai dibo paru buli itu kuatu we strongly condemn kurisu on behalf of the Karbi Student Association. Plus Aro ami itia through this platform ami hudibo bisarisu teoloke court pora iman ahok pale kunu aji itu kunu stakeholders jiman indigenous people hok tribal hok non tribal people hok aji loke yat kunu itu question kunu itu statement dia nai kintu All Assam Bengali Federation of President Karbi Anglong ahi kini amar na matit amar jagat amar area amar ilakat ahi kini Karbi Anglong Autonomous Council karne or CM karne ami hatabo paru aro ami bohai dibo paru buli koa tu ami this is really condemnable like ami condemn korisu karon itu bostu ami itia baidota hoi gol je teoloke court pora iman hokti pale court pora courage pale itu hokti tu ami dise buli ami kobo bisarisu ili tumsi la soja kongke la son dipok de phan amuni rason son ke ili tum Karbi Anglong rasi alang li tohan ke jakong ki pi ili tumsi methana dim kepek methana phan adim keme pegri ili tumsi la hoy tahan adim keme kepek mati lasi nili tum through this platform pini la so the regional committee in pening sereli pado kenamtang Haroka regional committee hamre regional committee dan nili tumpa pado elo pini banga the regional committee under the leadership of Liton Sin Timong and Nelson Timong alang litum along nili central committee hoy pen pini dak ke tongdun banga je illegal land pata ke issue Iblak cancel kuri boleh bo. Karbi Anglong Autonomous Council jiman illegally non-tribal bila karne pata issue kuri se tu cancel kuri di boleh bo. Aro dipok de manu nisina karne Karbi Anglong Autonomous Council
আজিলৈকে কেলে একো ৰেছপন্স দিয়া নাই কেলে এনচাৰ দিয়া নাই কিছুমান কাৰ্বি আংলঙত হ'লেতো কিবা কিবি হ'লেতো ইছ্যু সৰু থিং হ'লেও কোনোবা স্পক পাৰ্চন কোনোবা সদায় প্ৰেছ মিট হয় কিন্তু দীপক দিয়ে কাৰণে আজিলৈকে কেলে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বা বিজেপি বিলাকে এইটো কি কয় ৰিপ্লাই দিয়া নাই দিছ ইজ ভেৰি ডাউটফুল এক্ট কি দীপক দিয়ে কাৰণে কোনোবাহে ক'ব দিছে নেকি দীপক দিয়ে কোনোবা এজেণ্ট নেকি সেইটো কাৰণে আমি সেইটো ডাউট কৰিবলৈ হৈছে আৰু থাৰ্ড পইণ্ট আমি আজি যে যিমান লেন পাতা ইছ্যু কৰোঁতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ইয়াত খালি ইয়াৰো নহয় মণ্ডল নহয় SK নহয় ইভেন LDA চৌকিদাৰবিলাকো ইনভলভ আছে বুলি আমি ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পানিছ অল দ'জ কালপ্ৰিটছ দেই যিমান ইনভলভমেণ্ট আছে এয়াৰো হওক মণ্ডল হওক SK হওক ছেক্ৰেটাৰী লেভেল হওক যি হওক যোন হওক ইহঁতক পানিছ কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে জানে নে নাজানে কাৰ্বি আংলঙত more than 10 to 20% পাতা পোৱাটো কাউন্সিলৰ ৰেকৰ্ড নাথাকে খালি এয়াৰ অফিচ পৰাহে এই সেটেল কৰি কিনি পাতা লৈ লয় সিহঁতে কাউন্সিলৰ ৰেকৰ্ড নাথাকে ডেট মিনছ সেইটো পাতাটো কোনো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অথৰিটিয়ে এইটো নলেজ নাই ইয়াত ইয়াৰো পৰাহে এইবিলাক মাটি পাতাটো ওলাই লয় সেইটো কাৰণে এইবিলাকটোক ইনকুৱাৰী কৰিব লাগিব আৰু পানিছ কৰিব লাগিব থেংক ইউ আৰু আমি এতিয়া যাম বজাৰ DFO অফিচ হয় DFO অফিচ বজাৰটো এয়াৰ অফিচ আমি আজি ডিপু এয়াৰ অফিচ ঘেৰাও কৰিব গৈ আছোঁ দাবী পূৰণ নকৰিলে কি কৰিব আপোনালোকে দাবী পূৰণ নকৰিলে আমি উই উইল কণ্টিনিউ সেইটো আজি কৰা নাই আমি আগত 2-3 বছৰৰ আগত আমি হাৰঘাট বোকাজান ডিপু আগত অলৰেডি কৰিলোঁ আমি সেইটো সময়ত কমপ্লিট কৰা নাই সেইটো কাৰণে আজিও আমি কৰি আছোঁ ভৱিষ্যতে আৰু আমি কৰি থাকিম আৰু যোন গভৰ্ণমেণ্ট হওক সেইটো আমাৰ ডিমাণ্ডটো পূৰণ কৰিবই লাগিব KSA Anglong Pho Difu Regional Committee pen patil piponsi almi titom labangso areli mas reli nitum pangcheng bonodak yalo office an manglo bon samili tum dak yalo office an pitposi banglangkok lake kidam tangarni tuliram long hang ki hai statement kideng chok sidera joine pinang an hur chodulo bengali also bengali mia tum pinang an aron repen and medipota simar japan claim damlo jakong kupi posi bangaso phan jakong pidet piposi bangaso phan jakong ke pachelong iphan ki paboli je phan alangli ke I statement kideng labai karbia khai tum ke mantune ta throyun e pusi ni tum pini kalbilo charlia song pen labangso mas reli padopamlo sameli tum peacefully pen mas reli banglo ladak ইয়াৰ অফিচ আন বাংলো নিতুম কেৰাম বল ক্লিং থেৰাক মে নিতুম কাৰ্বিয়া খাই মিঠাং লং ৰিলং পাৰালং লাদাক নিতুম ইয়াৰ অফিচ লং নিতুম মেমোৰান্ডাম নাকা সামি যে ফান যে কিবাং জিলাঙৰ নিবাংকে কে চে কে বে নন ট্ৰাইবেল আসত মানকে মেজি পতা কি পিজে ফান জাকং পিলং লে পুনিতুম লাবাং স মেমোৰান্ডাম কি পিজে ফান সিলম দাক ইয়াৰ অফিচ বাংলো সামিলি তুমান পিপসি কেৰাম বল ক্লিং লাবাংকে কাৰ্বিয়া খাই মিঠাং সিটি থেৰাক মে লাকে কি চক চে কুমা লপ্ৰংতে লাকে কাৰ্বিয়াং লং কাচাৰিয়া চিফ CM Dr. Tuliram Long Hang aki chok chia join nesi lapuson ni tum han langoi piloi bangalong el dak pa el nangklar ke lagi ki chok che ke Tuliram Long Hang ke chok chia join ni lo ison back alangli non ki dam tangal ni pusami pinangan ni tum thenglong lo media court atum sami alangli tum sami chini lo je ki lang atum ta chini lo election aru nangli lopong te ason claim tap claim proof hul pachopo kalbia so fancy aduk pipo tangte pinia son nili tomar adukan ko hoy kupilo le long ke tangte nili tomar long rilong par long nili tomhan ke me thanga long rilong nang pasi song waret nili tomar long rilong pang tar langar ke nili tumne hangang ni deja polo ke pipo sing phang ko ki chok che kente bongo sina ke Tuliram Long Hang to bongo sina ma mati nili tum tong bongo sina ma Tuliram Long Hang ma thapa me kanang ji pusini tum kalbilo charlia song khaya moyal bong ma kalbia khai pe nang li phan pachi nilo लाखाक्रे फॉर्म महामाया कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो वीरवा रामहंसे आरोंग राजन तिमुंग काहुमरीदा पातुमी पाइपाया चिकलो निफाई इंकोयरा ट्रॉक्सी लाखाक्रे फॉर्म महामाया कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो वीरवा रामहंसे आरोंग राजन तिमुंग रामहंसे आरोंग रादातुम पेन चेथान चिमुम आजाय में के पादोपन पिनी बांगसो माया लं राजन तिमुंग फान एपीएचएलसी एक्सपेल माति कारप्लुंग अलामा पुथा खाई हुई सितामी काचिटोंग रादातुम फान थांतिका राजन फेरांके फान कापाचिनी पोना लामथेके नीली एपीएचएलसी सेंट्रल कमिटी अतमा फान ता चुनिंग रिपिकलो लापेन जे आइका थारा फान सीता टोंगजेर पेन तालो पालेलो सीता नीली फान नंगिया उन ए लापेन kachipa kengji aphan ning hang he pusi rajen timong pen lamthe chipak langpon lapen Karbi Anglong aratum niliphan CEM Tuliram Long Hang along pen
30 crore atangka chuandet pu akoi nang ki piatum dopeklo sita labang solam ke ahokali nilijong si CEM tuliram rong hangalong pen tangka chuan vek pulote ang thek nang paklang non pusi rajen timong pachini po lapen non malom CEM tuliram rong hang pen nili phone ka chingki voice recording penang an chithanglo lasi labang so voice recording abang ka chingki ke cheng pen alam hai hui sita pilap tha laso ka chingki ahut kumat nisi ke doma lada klang lapo pusi rajen timong pachini po pini bangso jai me ke padwa longka du kabe bang pharoi si doji pusi pachini rajen timong pachini pon lapen kursing timong niliphan prengdo pusi tame niliphan social media penke kache hang chot ke chok che jongsi preng che hang ji pulote niliphan nang chitong non kalite nilihem bang non pusi pachini pon lapen rajen timong aphan ipe chelsea searching be sitami rajen timong aphan ke pathiji pusi ahem dam pen ke thiar dam pusi rajen timong pherang ke phan pachini pon tangte nona bangke ang tonalam rajen timong pherang ke phan kapachini ponalam thele arjupon lona dena rong pen nilituma pherang ke arun terang nang kilo berta news report public tv Karbi Anglong ini mai kedeng kunung aphlc nalitu media aporte do ana pandame akero party lo pini nilitum da mohamaya constituency long da jasemet berwa habar ram hanse di da labang so arong long itum nang kahumri mate la sahabar nang kahumri ke alang litum nang cho phateng menili tum wang lo kedam tang 18 July 2025 niliphan APHLC pen expelled penatri dak arara tumtami ajahak ning nang che thedo posi koson ku pen ma puklar daklam chingki che thanang posi alang le tum niliphan ang khang lo la pen ini tum adu ko be chingki che thanong lo pen nili a hok lam chi nang le tum thu dia hoi tami nili peklang lo la pen kedam tang hut ongdung atum niliphan pulo chekloyon thomvet ke chepaning ding nei ke lapen nonang ko ilom song ko alang li chepaning ding nei ke posipulo sata lasu along bang ke la ke suspension kali lagi mane expel pulo dang te la ke itu mane raso party long bang ke uteli se terminate lo to la sofa amasini ni la hayalam ka do we rada long rada hong jai long ni che tham long le la lapen lai silo hini ben bang ke ni tum chuning riolo constituency committee hoi ben ami mo pen lame thanong kan li ning je pom no lumbajong sisi hoi ben ami ni tum chuning rilo tame ka chuning ria alam the ta me bang nang deng de lo ni tum pha lapen lahelo yo ka chuning ria lo ge dak ke to pajir mi ka duk ko be do lo di jeros puri do sikhangon no lapen aku nilime thang mata aku ke to pen chuning ri pom lo ado we labang ke 21 July sini chuning ri pom lo lasi pini jasemen itum lalo mili setame keramtang hotame election ki thotang bang ku amasi ni tum nono bangke chingki chingwai thulo de dake pini bangalang tum koson ku bupen ma klada kalam kachini ji phansang tum nang hang no ten klada kalam ni ta chethan nekang no lapen nilitum non jasemet labang so nili tim punang kok lo ban nili tuma song punang kok lo la bangke setami jok dam mathari rajan timung ke BJP dun joyi congress dun joyi buke national party ke dunde nitum regional political party bangke lake prabjin pen amahang thek da prang ko lo bang ahokalam lo atheni tu inghong bom lo inghong sata bang kachepe ke ngim haning hang hedel jula sar la ong tung kar ping no rat tung ke nang an 30 crore paisa joan de pula so lam dang wana ho 30 crore tuliram rong pen joan de pula hedi hala kewan 30 crore kewan ku approve di nang piklang thapu bom nang tum through media hoi ben ame jitu ni kinang thek dun long atum lape hala voice record hala 30c nang adjust tha 30c nang adjust tha bom hala paripit lem de hai full pidalo polote hara ko ma se doma chini pu
hoi tu alang litum ajak kan ingya sih ke than eta hai mini editing thai kadum ga aja tak claim mi ma tadi la sala dak clear alam itum thegam long po nili ke most welcome motor pot pithor no probak halalo te ke chini ko je ko masti kiwan we la pen 30 crore atangka mamuli kali ti council budget ta non pine 100 crore ni ko anian cholang la song bang pen 30 crore ni phana pidat bote hada council people lo dorma ki people ko people lo ka solai po 30 crore nang pidalo bote ni pahai lori ahok lo ni chipindak de oh MLA na pahai lawi ni kalima la si non jasemet ilitum kalili kalang lang alam si ni phanang bok lo la pen ni ka batai chuning ri lo je paklang da 30 crore la hello jo approve ko hai paklang la lo te ngeni li kroi ko ini bang kon armu tidak bisa ni tum da bang pharoi si bagdo tu ka chetong ka do bi leader satum an la si do bi da organizer to mana choru par piklo jasemet jal jesong killing la pen de ake hai coursing be alam tum han choru par piklo alang litum leadership and sikini ladak litum hanang pangrum choru par piklo ke bang jilang adi andam itu constancy inkorat trok tan itum pasong si kadobe ken kam che jori phasen tum chengel lo bang chengtang lo already ang bonglong nang han la kursin timung along pen pesa choram ket patha ko an kursing timung nili phan company tangkana chora usini phan koi nang pile hai tangkana chora thik ase nang lijong se pini nang chelong nei pulote nili phan personal nang chetong menang ching kinon kalimadi through media hoi pen kalili kalang lang alam ne boge kam eloke preng anu tin duta hai meni mane ke dukana preng mane ke hem ke chikima preng mane ke jo lason si loan ke ena preng mane ke jo EMI a preng si preng jam chot ta ni ta hoi tu alang long dokok ta hai po meni jong se lason do ni long wa chingkino press meet pha ben preng che hang boke la ke leader mesen pu pu de hile la se amen na bang pini ki ir dokok la phan jo la hello la se ale la ando de mane chethanam tung de ala achala ang bonglong searching be nang phan la press meet ke falong nang phan da pina na sabang karbok do la so thak ban pinaan arbok niliphan kya hai searching base tami hedi niliphan hedi pinaan karbol pen pinis tami pinaan alam niliphan nang chingkrin alam da dono kadu kawe mane nang phan nang pichi vegi pon ning je del la hai batai ni thom sela si ako nili hemasor la penili pe tum pudun lang mu bang komani pustan nang si heri pode ochok ni si heri lo la ni si jel dam pu wanda pu la hela